de 24 horas, bom dia. Nós aqui na Ford Avenida Milo Cruz. Na única awe na outra parada escolar secundário. Na única awe lo está participando La Salle College, Colegio Urbano, Edu Campus, Maria College, Mon Plaisir College e Masco Claro e banda na está acompanhando seguro de parada aqui da Enfusion, Buleria e Youth Extreme. E pro meu grupo que nós também está waka hoje que está passando nos dilanti da Colegio Urbano. Aqui seguro il gruppo di prestazione di Colegio Urbano in maniera arbitras la sta accompagnando Enfusion, uno che sta ponendo un tremendo ambiente per muchos di Colegio Urbano, la sta base da jump, la sta gozando tutto, la sta metti e chance pa jump e passa tutti a mainta. Hey, escucha, Enfusion. Che ambiente, la gamma Misao.
usuario ng sakit lo cual contratrate grupo di colegio. Colegio urbano siguro poniendo un tremendo ambiente. Uno como tu siguro, tutti joven anda disfrutando de Mainta. And Fusion está poniendo un tremendo ambiente de joven aquí. Ponemos aquí atrás, anda chop, anda gostando mundo, anda con un t-shirt, pero siguro escena de puta taco, anda gozando de Mainta. Seguro, anda me merece de un ambiente así aquí. ¿Cómo está pasando? ¿Gusta? Sí. Sí, ¿de cuánta clase va? Eerste. ¿Para qué manda saludos? Colegio. Colegio. ¿Cómo va a contar? ¿Para qué manda saludos esta casa? ¿Oye, viene? ¿Cómo Dame espacio, va a pedir 4 horas. Video. Dame espacio. Un espacio. Mitad junto con aquí. Nada la que nos pasa. Entrando, camina para nos. Porque está aquí de ambiente. De carnaval. No sigo veo otra banda. A dos, sin aquí no estoy por venir. Dame por hey, mi brother, conta, ¿cómo te pasaron? Sí, cosa. Eso. Dame un chance. Teo, está pasando de Teo. ¿Cómo va? Buen día, conta. ¿Cómo te pasaron, Evaína? Sí, super bon. Sí, cosa. La que no sigue pasa, no sigue. Eva, conta. Colegio. Eso. La que nos pasa, buen día, ¿cómo va? Sí, ¿tú costa bon? Sí, dame un chance. Teo, sigue, más, Teo, no vale. Anda a abrir camino para nosotros, Buen día, ¿cómo va? Conta. Buen día, ¿cómo va? Passando dushi? Sì. Buon nome? Elisabel. Video. Deu por de coi um shot aí na. Laga na wak, laga nosso usuário na wak. Você está aqui da colegio! Usuário na receita del grupo di Colegio Urbano acompanhar seguro com Fusion na único começa a não se passa junto tem nada bem um tremendo ambiente. Bom dia, como vai? Como está passando ainda? Passando bom. Como vai? Conta Cubo? Bom, né? Como está passando? Bom. Sí, ¿vos quieres mandar saludos? ¿Vos quieres mandar saludos? Saludos. Quando mi revisavo, sei do colegio, com tremendo ambiente, acompanhando seguro com Fusion. Nós está aqui na vez, da Avenida Milo Cruz, parada escolar, secundário, seguro. Nós estamos mirando, seguro, em 2 grupos quando chega. Aqui também tem informado quanto em 2 grupos quando vinieron, mirando com os dois em sequência ainda. Pero, sabe que ambiente, Jonathan? Vamos com outra escola.
sa akin na danki na Aruba Bank understand. Na uno ko praticamente mabulang na plaka, uno ko taruan mundo, e sa akin na danki na Aruba Bank. Danki namin ang Do It Center. Na uno ko butahaya, nos na bisa stool lang, pababayak mo karnaval, budjek lang, no lagafo, budjek lang, no lumida ko pati budjek lang, kung may buska, pati na tour, mo ko'y bebe ng bong frio, e sa akin na ng Do It Center. Siguro, Malta Balashi, un miho butter yao, oriki ko ko botal da e butter da Sani, o praticamente ko dahil op the nivel da Tropical Bottling Company. Sono non sta preparando siguro pa di dos gruppo. Non sta riparando a kita buleria di dos banda ko na camina. E di dos gruppo da Maria College da e di dos gruppo unos tawag nilanti o parasol o tawag na Reina nilanti. Tremendo, mucho está pasando. Danke. Ese ahí estamos de Chorlani. El local es interesante de esa guitarra. Acabo de informarme que en 20 clases están participando de Maria College, en 20 Pancho, 20 Prince y 40 Reina. 20 Reina. Buen día, ¿cómo va? Buen nombre? Pat Merigo. Docente de Maria College? Sí. Contame, doname información. Acabo de informarme de 40 clases. Nos tem 20 clases, 20 reina y 40 Prince Pancho. Cada clase tiene una reina y 2 Prince Pancho, 2 muchachos. Wow, nice. Este es el grupo que нам para atrás y el resto de clase. Matende con Maria College te sunco de más ambiente, ¿verdad? Obvio ambiente. Sí. Y aceitanos meses carnaval para otro año. Meses carnaval para otro año. A las 70. Ah, está great. Mi quiero mandar un saludo para todos los docentes de Maria College y un pabiena de Frau Jaycee Stamper, que organiza parte de Maria College. Masha danke. Matende informação saída da Maria College, da nossa informação. Até futuro. Mês reina para outro ano, Carnaval 70. Preparado, Matende? Pero mientras tanto, bulería na caminha, junto com Maria College. La
loco de que pare, loco, loco, está con su fiesta. Con cuenta, loco de que pare, María está con su. Everybody, everybody, 1, 2, 3, go. Paquetá, 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 Janice, como vai? Bom dia, conta. Jaycee Stamper, eu estou sumamente contento. Maria Colégio Mago, por a Floyd de parada aqui, é jovem na horário está. Basta mais votar, Thank you. Mantiene con Maria Colégio de Suni más mejor ambiente, ¿verdad? Mantiene con Maria Colégio de Suni más mejor ambiente. Aí passou, I am because we are all out. Nós também media juventude aqui, já está gostando ainda, seguro. Ei, como aí, cuidado! Ei! De outra maneira, irmão. Depois de 2 anos, seguro, legal, me sabe, cogida. E vou vir aqui a desfrutar ainda. A tua nada acompanhar seguro com boleria, ainda com Maria Colégio. Vamos para o SWAT, quinta e de 3 grupos. E se me nota equivocar, é a última banda que tem ainda da Youth Extreme. Youth Extreme é a última banda que nós imaginamos. Ambiente team aqui na Avenida Milo Cruz. Parada escolar secundária na única botamos Colégio Urbano. Agora que não se cabe a Maria Colégio. Que de seguir a escola, pero el ambiente está aquí nada más, ¿verdad? Então un camino só 24 horas da 13 live vamos. Tem na único a votar. Você sabe da Danke na Aruba Bank, Danke na Do It Center, Danke na Seitar, botada acaba para buscar o caixa da Seitar. Ensina que for bebo água da Nani, seguro que sim. Malta Balashi, já você, ei, vamos aqui seguir no grupo. Vamos mineiro. Usuário na maneira bastante ruak. O seguinte grupo, de 3 grupos, da La Salle Colégio, na onde eu acompanhar seguro com banda Youth Extreme, da juntamente com La Salle Colégio.
Aquí del grupo La Salle College, banda Youth Extreme Uruguay. Esa es la parte final, de lo cual se trata de parada escolar secundario. Con agua da Sani, dalla un camino Motaina, la Tropical Bottling Company. No la hagas. Mirando que solo, así de fuerte, y te recomendamos darle un balashi, pero para no porta frío, un mes ser fuerte un chef. Di due center, di si può che rindata, e sa che da tanchi da Seitar, di si può ricordare la placa, da tanchi da Arubabank, understand? Allora, ainda, nos tres ambiente, vamos, da uno come lo porta. De internacional, damos casa, damos trabajo, de auto, uno como da. ¿Cómo va, Cubo? Hoy vivo gozando. ¿Cómo te gozar? ¿Buen nombre? Claro. ¿Buen nombre? ¿Abrir? ¿Buen nombre? Jaylon. Eso, ¿por qué no mandas saludos? Sí, me quiero dar saludos para mi mamá y mi tata. Daqui, nada, gozando, vou para o ar, na sua cara, com esta ave, maneira de hablar. Pero, nós está llegando a parte final, seguro de parada escolar secundário, a qualquer lugar aqui na mesa, na Dakota, de Caine, Avenida Milo Cruz. Mi nombre es Leo Herman, tras de cámara, seguro nos Leodor de Young. Y así que nos avisamos, nos lo queda en promedio de noticias. Ambiente da bom, nos não vai chorar. Ora ambiente está tremendo, nos 5 queda un rato más. Mas sobre mi 5 do nave ambiente de avenida de calle Avenida Milo Cruz. Nos também queda un rato más. Tenemos una de La Salle College aquí. De otra manera, chorar. La Salle College, La Salle College, La Salle College, La Salle College, trae en ambiente, en decayente, trae en ambiente. Ok, alright, vamos para atrás conmigo, ven para atrás conmigo, ven para atrás conmigo, ven para atrás conmigo. Turbo mesa, wow, La Salle, es coquita fácil, will. La Salle, es coquita fácil, alright. Aquí me quiero mostrar muestra 24 horas cómo se pasa. Alright, aquí te voy a decir aquí. El grupo de más ambiente no me entiende grito. Well, this is youth. Epa. Ambiente da mucho boba, no será llorar. No está poniendo ambiente en Bogotá, no está poniendo
ambiente na Holanda, Nijmegen. Hey, saludos pa po sa tour, brother. Hoe is jammer?